Ubumnyama buneyinkinga. Kodwa kukhona loluhlobo lobumnyama ongalilungisela into ethile. Ukuze kungabi mnyama angibe sendlini. Ukuze kungabi mnyama angikhanyisi. Ukuze kungabi mnyama angene emotweni. Uthi kusho ngibe kusemotweni ngihamba. Ukuze ngoba sekumnyama ngiphephe angithole ozokuphelezela. Angithi uyakulungiselela konke lokhu. Siyami. Akodwa Jesu. Bese kuba khonalohlobo lomnyama. Engizodila kulo namhlanje. Lolu hlobo lomnyama awulungiseleli. Jesus. Luyafika ngoba kufanele lufike. Lufike nani? Lufunekela ukuzokuletha kwi-destiny yohambo lwakho. Ukhona umnyama okufikela ukukuletha to your destiny. Awukwazi ukuyifeza inkonzo imizele kungekho umnyama odabula kubona. Khona udabula kumnyameni bese inkonzo iyafezeka. Ayikwazi ukufezeka ungadabulanga kumnyameni. Kodwa Jesu yilabantu bewakhona. Yilabantu bemhlubuka khona uNkulunkulu somaja. Bona they think it is over. Bona they think it is finished. Kanti no, it's the beginning. Glory to Jesus. Abantu abaningi bamhlubuka lapho uNkulunkulu. Abantu abaningi balahlekelana lapho noNkulunkulu. They don't understand ukuthi njengoba kumnyama yingoba sekuyasa. Akumnyama ngoba kuyahlwa. Kumnyama ngoba kuyasa. Kumnyama ngokusa nobumnyama ngokuhlwa. Jesu akufani. Why do we never win position? If you don't understand, ucabanga ukuthi kuyafana. Why send up umnyama njalo? Hayi, lolu hlobo lobumnyama is not the same as the one ophuma kulo. Liyana bengena lokudla. Leli kuyasa. Hallelujah. How could you verse 26? Hallelujah. About the ninth hour, Jesus cried out with a loud, agonized voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani? That is, my God, why have you forsaken me? Hallelujah. Ungahlala phansi. Kusho ukuthi NLT le engifunayo ngoba iphinde ichaza ukuthi njoba ethi ungishelani futhi why do you fail me? Why do you abandon me? Ngoba makufika lobumnyama obukusa destiny, you feel so alone. You feel like God has forsaken you. You need to be on your own because now it's your own destiny. Ukhona abanye abacabanga ukuthi fanele baye nabanye lapho. Hayi, awubizi mngani lapho, awubizi myeni lapho, awubizi mfundisi. It is your own destiny. Kodwa somandla awukwazi ukuhamba nami. I have my own, and this is your own. When I stand in your position and walk your journey, ngoba kuyasa akusho. Listen, the devil will tell you it is over. Listen,
wabuqaba ngobumnyama akukhanyi ukhanya sowuphakathi ukhanya sowuhamba uhambe basekuyakhanya aqala uqala ngomnyama yabila ngobumnyama obakuletha umusa yabholani Ayabuzwa. hold on Kuyasa umshiyelani uNkulunkulu akumnyama Kuyasa yes abakena ngokumnyama Papa Kuyasa why are you crying I know okay it's painful Wasamandla wasaphambananga Kuyasa nabantu abampheka babushiwe uNkulunkulu ulahliwe nabakhaya hayi awufunani nabantu lapho ufunana wena bekuzondeni ike nabantu ufuna ukuhudula umuntu ohlwelwayo sebusa kuye abuyela muva wabuphisa ubhotana nabantu abahlwelayo sebusa kuwe asidathi nomehlanyama silalayo umoya ongcwele i-amplified no i-TPT bazalwane ithi uverse 34 banikeza a mild painkiller le vinegar ehlanganiswe nenyongo it's a mild painkiller wathi angayithesta akangayivuma why lobu buhlungu kufanele buzwe ngoba lobu buhlungu buyingxenye yedestiny kuzoziwa abantu abasohambeni abangazima bayaphuma noma bayangena angeke bangizwe bazama ukunika ipainkiller wabanye angasedana izofasa inkonzo yokulandibanga ngakho imihelo ayikwazi ukushabalala I have to stand for our labor pains akekho umuntu ongazala abelethe ingane engazange abe nama-labor pains ukuze umntwana azalwe kufanele ama-labor pains abe khona you cannot run away from labor pains because labor pains are part and parcel of your journey look at it uverse 50 wayo i-TPT uthi Jesus passionately cried out loud wayeseyafa uyamuzwa lo cried out passionately uyayi-understand into akuyo uya-understand ukuthi kunzima kodwa fanele yayiyenzile uyazi ukuthi kubuhlungu kodwa le fanele yenzile uyakhala ziyakinyabhezi siyabuza ethi uNkulunkulu wakho ungishiyelani ngesikhathi ngidinga kangaka siyafika leso sikhathi sokuza ngathi ushiwe na uNkulunkulu khanga kushile ukulindile ngale khanyeni kulona thenze hold on this time hold on this time hold on this time hold on this time usuyafika kwithekini hold on this time sewuyafika hold on this time yakhala inyama
yazi ubuhlungu inyama. Siyakhumbula sengesemanje efisa sedlulisile sesiyeke sedlule ngoba kwakuyithesile intayelibizelo kwakuzolanda thina sasiwazi ukwedlula kwakumele phuze kuso lalela cala baba Kuyasa lalela sekuyasa wona baphelela. Thank you, Jesus. Bangapha abantu abacabanga ukumshiya uNkulunkulu My God. ngoba becabanga ukuthi kuyaphela. Akuphela uyazi. My God. Ngani kusho isisho senu sithi uma sekumnyama kakhulu suke sekuzosa kodwa uma sekumnyama kakhulu we become confused. Asibese understand ukuthi ukukhanya sekuseduze. Asibese understand ukuthi mina sisondele sigxila kulento yobumnyama namehlo ethu abuka-around awasaweleli ngaphesheya ukuthi ngathi kuyentwele njani. Kuyentwele nzansi. Kuyentwele nzansi. Uyakhala uJesu. Jesus. Mayikade ukhala. Yabona iyamangaza. Mayikade ukhala uyafa. Kodwa wayengafa. Wayephuma nje emzimbeni eyolanda thina. Hallelujah. Waphuma bazalwane. Uthe ubona ngani ukuthi wafika wasilanda. Wadabuka isithenqo sethempeli. Wasamazama umhlaba. Wayisazi inkosi. Kodwa lenkathi asondela kuyo it was never easy. Uyabuze complainer ethi ngishiyelani. Kodwa ngoba wayeqonda ukuthi le ngisukela emazulwini kufanele ngidlule kuyo waphela kuyo. Njengoba ubaleka ukuthi ubani ozongena. Njengoba ufuna ilula ayinqamulela ukuthi ubani ozongena ngoba le ilinde wena lesi sita okumele wena qobo lwakho uphuze kuso. Kunabantu abaze bashiya amabandla baphinde bandla kusebenzeni uhlula uku-understanda ukuthi sekuyasa wabona ngathi kuyahlwa wabuyela emuva wayoqala phansi. Uphuza kabukhulu ubumnyama uhlula uku-understanda ukuthi lo bumnyama akusibo bobuhle lobu. Lobu bangibheka phesheya kuyantwele ezansi. Kuyantwele ezansi. Sengiyathandaza ngoba intumayelo iphelile. Akuhle Kuyasa awuzukufa uzophumela ekhanyeni. Ukuthandaza nabantu abathi benga-understand kwenzakalani. Mina bengithi kuyaphela. Mina bengithi ubumnyama buyahlwa. Mina bengithi kuvalekile izinto. Bengingaqondi ukuthi sekuyasa. Ngifuna abantu abazothi baba ngiyabonga ukuthi kuyasa. Angifuna abazocela namhlanje kodwa ngifuna abazothi baba ngiyabonga ukuthi sekuyasa. Bengibanganisa ubumnyama obungaka, bengibanganisa ubuhlungu obungaka, bengibanganisa izinyembezi ey'ngaka, bengibanganisa ukudelwa okungaka. Ngiyabonga Jesu ukuthi kuyasa. Wajesu ngiyabonga ukuthi sekuyasa. Kuyasa. Hallelujah, Kuyasa. Kuyasa, Pinaniami. Kuyasa, September is coming back. The hope is coming back. Kuyasa. The pain
ekhanyeni ubuhlungu bakho amazulu abuzwile khala kwakho uJobe ubuzwile inyembezi zakho siyenza wena sakhenzi kaNkulunkulu sekuyisikhathi sokuphendula kwakho lalela sekuyasa ade behleki izolo babe behlalela wena ngoba uswabe ekhanyeni yebo kuyasa. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Kunjalo bayongcwele. Yes, Heavenly Father. Yes, Lord Jesus. Babongcwele nabo abantwana bakho. Nanti ifa lakho Jehova. Nayi insimu yakho bayongcwele. Baba baletha kuwe. Uyawafela ubona wena Kristo kuhle. Beza kuwa bezana kumuntu. Babona amandla ubuhlungu kakhulu abahamba khona. Siyabonga ukuthi namhlanje Kuyasa egameni likaJesu. Siyabonga ukuthi pain yadlule egameni likaJesu. Siyabonga ukuthi inyembezi zabo ziyasula egameni likaJesu. Siyabonga ukuthi ukuhlekwa kwakho isoluve egameni likaJesu. Babona amandla siyabonga uNkulunkulu ogcwele. Siyabonga mnini mandla wonke. Babusisa ubaqinisa abantwana bakho. UNkulunkulu namandla bangabakho bangomfanekiso wakho. Lenze lokuhle imihla ngemihla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. UNkulunkulu ogcwele kulonyaka wesibusiso I declare the blessing of God